Normala Kenyam Kenyam de yener an wala shawal bakel ka pai bakel ronkin dang ro with yandang ro with bakel atikon ke ripon dang dok te banyo ga yakel riporan nyam bala dut kana me menen yen tur dam nyam gwazame wuda ma wun mi sha yen ne sha ja kule lon bana report ma bana jelin ka kore bana rajino ke kwi wud ke medane shira andoch rewi ke juba me sha yen ram la police officer yedan diodian bana urai ke kwi challenge ka dung kuin kware la national election dana balat take a new report me paiben ka sha report mo cha challenge ko ngai content work you know ko ngai kon di albon wa da kuma char mu da reti gen and bana mo detail bana ko jek ka jen ka report kon content melingi la rame lingi je ka facebook ko facebook page da ko je follow kam lingi je ka youtube gorno bi channel bi je subscribe gorbano bi nyaka ne ko ken ko bi ken la ti bi ken ga chwaling bi ken ga chwamala je ka pet tuonga je kajen kuyut kamanen kon magwasama bala jen report dan gorade nyaka kon kel gwasama ni ko is very important body yenaling a report me wurinen kon mi al gwasama jen shale general Manasseh Machar Bolyai jen chakona core director ka security kana coordination ka minister of petroleum jakon let gwali the lower core then Ajen Chala General Manasseh Machar Bolyai. Kaja report me Charlo Nena. Wajen Chaji Yen Kagwasedan. Me Chayeno, Lo Chaja Woodbo, or Guadam Rantatin. Karipodan Pai Benjen and Tema Chalado Chalara Mimo Michalun, Lo Chi Self-Cam Yadi Chajalun and Woodame Michal Kame Manessa Lo Chabara Tema. Jen reti jen ana cha yenten chetenika pes dang one tete reti jen ti shaberar chaji detain chetike custody ka kan pes dang one atone alajen wa te me yan kaja dia jen o te ka reng mi chitok bat kanalat anta dana yan kaja doni man chala de long gwad me chala do me chaja kep cha chu yen cha yen kaman shal ke international security bureau rewi ke juba jen gwada dana cha yen tan ga jen pyro wedan jen te tan ka kan pass ya latini on kan kum ke mu yadi kan explain do badana yan ga ban ngai kona principal ke mu yadi la ja yen den che do badana yen je che jabulat che goro ba ngai public kala gwano rana mi che dore yalat balara nga yan ga je kana me ka badil te ga badane te nyu do nga ga mo cha yen so cha udo me cha yen je te ka fen wan karam mu mala kwer ga petroleum ga gwazedan but right now shabanan no nena chajalun chaja kamra che je ke shemane jen do badana chalat shauda mo chajalun dino kan dur danan che dur kana konlat no tel dur mi chalat ke kwide men kunala dir ge jelong rewi ka South Sudan wodi antam je jojenu la self kim yadi la jayena without any reason you know ba yin lora bang sha dob dan yan ke cha blat mena ko te ger gwi mana le road donc yes donc ti dorm di chelat bala ngai goro no ba dorm mo ba ngajino nak te dorm me chelat mi che dorm mo chelat so to mo ko che ben nyok ba dil ngajino dorm din che dorm te cham no yo chala corruption chala da whatever men chelat badil goro ba jangai ko ngai ko na bo chala ro tran ka ko ba jaga jangai ke ka der dan chalat chi man ku ke manan chi oda lad yen ke jongu and all that che ngai ko no ba ko nyala kuer then the next things you know chaji yen duel yena duno ngai kenten ko ne yan ka duno tem right am right corner cha general Manasseh Machar Bolyai cha jalun ke reportan chala de long men kun loy nin to wan tet ke jere wi ke juba o go ke jeno ken dia content cha yen self ke me yadi go jeno ken dia ba nyom lo nge ke jen go jeno de na dil te ke hop ko me charan yen ba ni min ba je de lo bane me dia ne dia content ngore gwas ma ke reportan chalat human right organization la right ken ngai ko ne kon dier ke tengnat
la kan ala do gwa no de Ramadan en yan ka de ja kam ke chonde ko te ka bon won mi she goro ran ba kam chonde ana ba dupin kon yan ka ja ba ka lat chabi yen ji bang ba lat ka ti jin bete tenen gwa ko right now ala ja yan bete ka padi pad bakal ben ba ji kula uluk ka kor gwa mi a chen yan ga jilwar ba dong de mo ka pet to ka jana tele der mi lat so kuje mo chala do ne de randi la kam ka shonde mi cha yende re gwano de ja report ka court ke 24 hour ke 48 hour or whatever do bada ndong de dere mo de gor ga jeno ba ngai ga jeno dere den che duir de no ba lan ji bang ba yo to gwano mo dong ti ke chi mo de mi then from there betrayed again mi chi mo bi ke chuch so na one of the report mi chalat wude me already chaben ke brara tame lo jarar na me sure lat che te pes ngore te jen right now is free che teriet men bi na bana nyoko kon kono gwasme bala jen queen kware jen bana right na but before kan kon wi queen kware tim gore be no ngwad mene me de kon dial de kon te ka ngach de en report me gore be nyaa kele bala jen dur ke me dane ci kon diala ngaje no cha kon yen me change ke cha yen ka gwade dan en wala wachi na nyure we ke juba ka kwide gore jeno ba ngaje no jen te ga dor wal tele dor but te ke report mi cha kulu git ne te kon te lawyer defend lawyer ke en wuli dane shiran do ke juba charan do ke ken di dio je sha video ba sha gu yen dial en video mo ne che nyu do gwano jen charan do ke charan de nak ka do dan che do je me charan che do cha chu gorno jen baja kep ka baja look and then cha police cha ke involve cha china rich and mi police ga we ya ka kwide ko right na ka min je ga dana chalat ko cha tur ke video dana cha tur cha ji no do jaran ka ken mi dit me do jaran chela no ram me jen char cha tur bile che ne che tet kan ne la sai mi ro jen cha tet don ne wani chi dole chu rai je chu rai mo ga ke chu ram mo yo do and then ngwa cha video cha chu record but te mi chu ko to gwa te me bana ngaje no sometimes me record la talk la ka la na we lu la bai kan to ko nyok ko gorgo baji jake rami mami sha guilty ki rami te der ka ta dan der je jen do irano chi ra dien cha lo kem je ko gwara ra dien no nga cha ran do je kwalo gor jen point jen do irana ra jen cha ran do ka point de ka jaba na cha le ka la kevin tero so anu de mo me charan do je ka jat we na ko men chalar gwas me record commandant natin la defend lo yere ki kala do ne e video ram ne dan e ku je record de gor ko dong te de cha choten ki te dong de cha rip ten bo en video mu ko record live de den de ku lo chu de gwa de mo ne cha de dong mi chat ka right but can it te dong te ga de cha dong te so te dong te de cha rip ten cha ngo gu rip ten de do ku rip ten de ka public re ne ne dia chẳng như này bởi chia đây là chia đây mình thuộc, so đấy nào cái nó bà cần bà video bà nhổ quên nhọc, cái điều quan là vấn đề gor, cô đông mi đông take mi trả lên video, so này mình là rồi đấy, right now ngay con dia là good cái đuôi đàn đấy gar me đây là free cái dân đuôi ra nó, đuôi dân này giờ naga này giờ, đúng là rồi này dân đây tới baram me se một cái là cái điều luôn naga cái giờ là police officer, mình là queer. And I mean, la quirke police officer, Jen sure chala kept Richard Roy call. A jeram dana dueran. So Ram dueran is a chamot chagalate, ma de Ramo de dir thick and what getting corner chalat. The Miller right, a freedom of speech telerek duran their right telephone, but Jen she apply. The physical shall apply. Charan chedenak. So right now, we did take a new evidence bagur, ko dong chagur there we wonyam. So na me amule rode, ke kwide en wuda money. China nyuren wale ka do badan dong de jelu ge ki de jelu ke of course ngai kon dia no video dan cha ngaje ne dia. But right now they are trying to find a way they can ram they can luin freely. So na me agenda na le rode re wichin winimi ano. Report dan do den gwasme men banaling bala ta danen len ngwan rudin keje mi bukon ling gwad mene ana to kon ke report ne to banaling ke kwin kware akan don go jeno baran palping ke liang dia no kel cause ke very important ke go jeno de na at de ke liang report me mi bukon ling bala jen kwin kware
take a tiny tisha nungial, you know, question it is arrest, kidisha kamnial, and it in Contilla South Sudanese, Katada and Baquin Quarter by the Latkajan. Nathan one Latkan known in a Dobendian, Baquin Quarter by the Latkajamo, Rewika South Sudan, Katin security Taten, Kati Dakamachar, Botiretijan. A Dwobadian Mubana more ballot kaja, and a still a question Mungona take government of South Sudan mente Kirmiyadi Taten. And oh Kirmiyadi Lededi, Kia Dwobadian, region over Queen Quarter by Jalat Kajamon. Right now, Mode Tinaka or Benati Jalung, Dwobadan, Dongdi Queen Quarter Togaja. Make on Yalmadan Lehrode, right? Make on Madan Lehrode, Queen Quarter week South Sudan. Dafir Machar moderate again. Nedial Ajanu Dagmachara Winkaja, Nedial no Dagmachar Makana con which Casa Sudan a can of conbarar, Nabimal Benedi, tell a man ribbon, Katela Queen Quarter ballot. But she could take some challenges, teach a lot Guathmeti, a banning Wakel, drop down there con Kanyakaja, Kogo Konaban take understanding Mugua and Queen Quarter ballot didi, Rewika South Sudan, me, there we go condial. Shawu ning charge tup ki malakona ala no charge laler chana laler ke riek ndana bitu ko gwasen be anu kiran tam ka jan gwas mu kone te man ko convince no tege queen kware mi balat queen kware ba jala didi ko ngod wech tere kur tere rika ko ngod ta ko char ngod re ti jen no chala de wona ba an queen kwade la didi kan tam tege de kan lat no chikela de wona kan 6 million 10 pai kamra la 6 million US dollar 10 pai kamra e ba ne dial content tere ka Sudan ba kan ngi ke do dan de kan vote ke je ko de ramadan ko de ko ngi je chawi che jen tele mu ba solved no ko ndor mu go le jen ba do ba la na ko na gwi ke do dan ba ngan ba lat ke je cha kusin cha ti jino ne mu we tigere mbutwok angami bi gang ariga mo ka shan queen kware ngami bi gang kangani la responsible kene ko na cha kwan ko bi kare ga mo bi kene gwich ngode na me ngode take do ko medan te cha ara ka kenyam me cha la unification of forces ka jen kwi mal medan cha tanya da hama char kene wuri shal ka me ekir mi yadit medan me chikene realika ka gwaze dan awodi de queen kwar de jelat a chete kan wana ti chare alaka te kan ngak ti chare alaka gwaze dan ngai kondi alan ngande kondi chare alaka kantine de kor dan ling kaka are roje dan ti konti de alde ko ne lar ka chana kan ach te de chare alaka ne te chare alaka kantine unification of forces lamat de ne dial te de nge de ko le national army chaje tanya no model alet akane de konde chana ka cantonment sign te ci selbi ke mi yadit ka kula dictator George te ji aspela ayotin to bonde ko kente keten so ci kir ka George ta da ka dor ba kula lo jogode ka ci kan kir ci kan langat ana mo nyok ci ke shala do be permanent constitution be pele shaje be gora shaje butuk ba jo la adapt election na cha queen kwar cha jala ren be permanent constitution bongon be manar bot ke je be kulo leldi be kulo lat na mo rekel medan ka me cha ka transitional government cha kulo form cha la do ne ba ka tukuni dial te bina kulo ka queen kwar akere ba pele na mo cha blalet cha nyogo raj bana ko cha population census cha jabilat ala queen ndana de pena de ngai ke je no ne dial content re South Sudan ke ne dangde ni ko ron kin dang ro wel jog me ci kor me ci tok te ne to ngani ci riyar te cha na kan jen sa ida ne ci kim yadi chalat ke juba me na kan wati more than 40,000 people te ci riyar kan dial kan ne dial kon ne ci riyar an re wich ka Sudan ke lu kan ne dial to ngai ka pek di na kan ne te ngwan so kwala goro de queen kwala la do kan ne dang di ci do to ki ga ga de shop ko di cha lo dabo ki kan ne shop ko di ci la pi da ne ka jen 2013 ana ko ne ko la kuin ko ne ko ni churun ken ci ko wal badak kana ko na la kuin ka kwar ci ne dia ci ga mto te de kwai ko kan wada ko ni yana den kede dino ci self kem ya di ce goro to ba ga lat ci ga tiri ci ka kan chakal lallat so na ci kusin kulu bana no ne ni kan titi kan important requirement titi me kan self kem ya di kana no ba kalat
guyana no bi mal be we katam right now ci self care ca kam no ku minutin ko ken la bone ko ken ca kam ni ci ko jandang jokorodien alo shanga jandang joko pay bakal ron kin dang ro jandang ro bakal de kontene ano ramu we teachro de register karwa dan ca ala da kirm yadi gwasme ramu ba de chubalok ci party de shebule participate ke 2026 election to kontene ko en ko inquire la digeno balat ko ron kin dang ro jandang ro bakal de kontene kapay wero no mo kwaje objeka longo no cha demon to ko tin lat karodian tin yanka manene de control activists observer when a international community lar kana joje no tel michal ke election ko ngani jojka jen mo kwaje kal challenge tem roy now no lad ye no ti ko in kwara biben ka ti ka tumwan no tibe je long shi cha yu to shop 6 million tin changun tin kwala fan ta dan ba ko in kwara bala ke je shi jera la rizolo ne jiwa kana why are you rushing pedian katche ga kan yin ka kolat a legitimate cemetery goriyan mo eno ba nga jino nga ka chitunga kweke cha kwany walti ne want ka rof ji kam te kan kamrar ka rof ji kam bu were wi ka so dan bu ko we vote je medan mite mi chalinga ne tira inshallah da Michael Makoy lo da ne ga ta medan ka kwi ko inkware jala da wone ne mu we kan ramu mu mi jen ka rof ji kam che bu were wi ka so Sudan ano se bu kwany pele manang ne tin chikan la da George. I remember back in the day, was it and maybe South Sudan be independent, be could eject China vote and voting a lot Kachana cup near the country would go of Jikam, Jagan Nangton, American can boxing Konkunala vote, Kacha cup Janangton, should now vote. Jen Kuna qua, Jen Quas of Dan Qual Jagone, 99%, which in ideal chica vote. And 1% dot a can Jabate Conte can coin. Sure everybody shall quite a so no more kelu miken yadi minat kenen wona kan jikwarno icha ne dia la konto of ji chako gor we mean that take ka jinda di mi ping gwad mi allow what they aiming at they can win the ya tele ne to koken they will be should declare cha ko mi jidi chalel cha kwa na yene de bu ron kin dangro te witana we mean midlar kono dong a 5 years term de laro karon kin dangro we de jen working dangro we jen de with kelme bi ko dong me term take 5 years ke 6 years and then there are model when ka de ke there with ka other 5 years tin koken kire ko jen chala duang tama dere ko der je tubdere kam nyaade na dul sel ke mi yadi ko janam dana ken de tama ka jodan la na linga jang mulat ken la tok ikani janam dana biya kwer me bi ka gwa ke mi yadi so na me ngode chala jojo no ne $6 million she can demand no re wika so Sudan ka building kone ya kok she can tinja ko commission gwadan ba ko in kwar balatin she can nitin kone dong de laro chi maltin banike ba ko in kwar balat she can mutu diality is beyond election in dan tere wika so Sudan first gorgo jeno bi mal ba kon ben country ba kona stable and then banakulu we won yam ko de ko in kwar de la you know ina buwe ka jeno tete China daga machar medan chala chawe mandina jen it's not about election mandina jen about odi wuja konti kamal and then bane dial konti garo jikam baga nyomulo yekare wika South Sudan then after that mi shagal were which and then bakuin kwar bakula tuo yara mi shi lebani yo ka chamal jaban okay telere but name shi jan nana gorkir mi yadide kir dwala poinde kaneten kontin la civilian ko ngeje ka civilian ta joire which ma dega chonga ke kirkel cha dem talk he knows neje mishit kana mo so jan guyer men tam right now nguda ko na ko go displace jo jana che goro te ka tegne deben te del chalu ni kare wika so Sudan jan ne dialga te garo fijikam ne Uganda te garo fijikam Kenya te garo fijikam Ethiopia te garo fijikam Sudan te garo fijikam even Rwanda tumaten so go dialati te South Sudanese tikitan so ni de no de kirshire de ko be kuin kware be jago bene dial bakal raitin kake bashire dwa ko ken all the parties big involved especially Ramadan period jelung Dr. Machar ko da Machar nge jenu Machar barar nge jenu bareng Machar ba je kwen ba kir bapen so again fear danten so na me cha challenge anta dana cha $6 million cha kamar kanye ko dob dande ko kwade lar keje ko te ke temot te gam te kanalat so na me agenda na gore de nyaga yeken de je person content nyam ke pai bibena bala very important long ko ci kir chala do change nang joka pay bakal jan cha nan ba registration ba ngo kuje ramu teacher register cha tok ka ku na Australia ayu bro da registered
ka dar ma cha jare ti jen dar ma char makana kolun mu malba benedi ba ku in kwar ba jala dide mekan for the kelu kana ko nangre wiki juba nyoga again be ku in kwar ba togede anyo kan unification of forces tin ko ne de ko na cha train ana ba ka kule nang kwa ba deploy di ka kan stene dangwal dial abikan we abikan abukan kulo gwadan kuna la voten so gwina no ku in kwar me ba la fair but the transparency I doubt that ko te tin wanong te gam ya janda na gordi nya kon kel en ban yo je ka le rodien biatemal